moala radada ranavika. O tikongona tau no singatoka. Ando talisaka na wakaronga ng Bula FM. Number 2 na sere. Ya dora subuli kurna bili. Ibora ni batu karaham barabinan nga. Do talitakina na waronga ng Bula FM. Number 2 na sere. Bula! Bula FM, number 2 na sere. Ni sambul binaka. Se kwe ongo na paleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndindai. Bunga na bebola bolai e dhaka na social media. E tonga ikine sona tukutuku siang ni binaka. Kabakadadana na Londra e sona lewi ni bonua. Tukuno Ashwin Raj na baka lislisi e dhake ni Human Rights and Anti-Discrimination Commission. Ni siang ni ndonu menda wakati kenda e na sona bebola bolai waka ongo. Karao kautamai na bebola nduindu itaki e na kenda maliwa. Ia veba kaungeti na tambani visa kina luni bonua menda ngarauna na beika enda tonga ena social media ka baka sama takatelanga na beika erawa ni na kautamai kenda taura bakatani. Dura tiki na era kawai kina boga lebu na luni bonua waya na mberember ni kena ndo udhagatakataki na bei kere so baka kina na non ritobo e so na baka lislesi boga mata ni tu. Ngoi rona tiki na bimbi e boga ritaki na road show ni matambose na fight cake kangarabitiko na madau sauti ene wase loma toka lau ke ina mui rani non tabanua dina manda ni lebu na beba kana numi ni mata ni tu membaleta na kena ngarabi binaka na daka ka totolo mai beira na bakalislesi ia se dingo mitunga na tukutuku membaleta na kena senga ni bogadori e bogandi tako nanda ni vandana ni bei kunru ke dongo e nandikeva na fai kek rauta ni ronan rau rosul kabato doko na wili ni kisi ni daga pagambuto e dingomi e na fai kek mbala ki bali bebe so endo na tangane metini kando na embaki ni oti na nono kuduba endo na ngone lewa embaki tini kabitu kalenga tu na nono baka sama senga tale tunga ni rai boga binaka e rongodi na mate belewai ni bulo chanuer ni rono doltini kaba ngole kina nono bale na ngone lewa na tangane ongo ia merobe bungoni tiko e angole kina nona vale mela kikere mai kina na tano ni angona ia na tano ni angona e marro toka e na ruku ni modmode ngauna laki kota mai kina na ngone leongo mani lokataka na tangane ongo na vale ka kudubi koya ia ena dotel na kisi e bakasanga ngone leo tale na tangane ongo e na ngauna e laki sikobi ngane na kina o ngone leo ena nona to vale na tangane ongo kene karuni ngauna e kudubi koe kina oya ena ngauna e lako kina ena nono tu vale na tangane ongo membaleta endo na songo ni beimbulu kina gito rawata endo na metali kula ena kabende indai o miriama seno konoko o seno konoko e bengati ena vanan rona mita kadidi barawa ena 5 saul kabitu poindi tolu saul karua na sekondi io elenani tinai na ngoni buli ena andi dakombo school e rawata na siliva ka ngole na metali barasa ki Vanuatu ia ndo telangana nonda ndau didi e sabo anditaki kina ronan rona mita na finala e na mataka oya o Aaron Paul mai dava kiri na bgaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rauna na sama na steseni na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni bwading vinaka. Bula Vinaka, I'm Anare Sorbakroa of Neabu Wenbuga Telebu. Whenever I want to tune in to listen to great music, I always tune in to my favorite radio station, Gold FM, only the classic. My name is Lita. We love listening to Gold FM here at the Fiji Hideaway Resort and Spa. Gold FM, only the classic hits. We here at Kano Waterfront Lautoka love listening to Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.